Sanibonani ibizo umchasiseli Siminya Sentombi zasemzingwane exhibeni kwakho kwakhe uMayapha. Namhlanje ngihamba nenye insizwa kufuneka abantu behle beqala ukuvika manje ngoba indoda engithweleyo ihlala iphethe enye into engozi. Bafo sawubona. Sawubona futhi. Kunjani mfowethu? Siyaphila baba njani? Ngiyajabula ukukubona. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi abajwayele TikTok, social media lapha sebejwayele ukubona. Ungasho ukuthi ubani njalo nje bakwazi kanjani abantu? Mina ibizo lami nginguSharp Mind. Iligama lami. Sharp Mind. Yeah. Ngapha uma sengitshintsha semphosa amatshe nginguSigidi. Umfana welitshe bangazi ngoSigidi umfana welitshe ngale ku TikTok. Bafo ufika kanjani ekuthini wena ususenza lento? Nami ngike ngathi ngibuka izinto eziningi la ku Facebook, TikTok, ngagcina sengihlangane nawe. Ngabona nangendlela abantu abalandela ngakhona into oyenzayo. Ngase ngithi nami ayi ngiyafisa ukuthi ke sizoxoxa ngibona ukuthi wafika kanjani ekuthini uzushaya abantu ngamatshe. Uyabona ke indaba le oyibuzayo lami nginje ngomnikazi wayandida. Chuthi mangingaphazamisi bekungo December lesiphuma kuye last year. Ngathi mangihleli nje kwakuntambama kungabo 6 ngazo ukuthi ngithatha ifoni ngenza ivideo. Man 34 ngithi kona hayi lo nyaka majaha ngifuna umuntu omamva kwezitolo mankazana ngiyachayilitsho ukuthi yabona mangikhutha ngisha umduli yakulayitha umlilo. Yabona ivideo lena mangiyenza ngabe ngifaka ku status ngoba bengela TikTok isikhathi lesiya. Yeah. Uma ngifake ku status ngaqeda ngayidelete. Ngoba mina vele bekungasoze into zami yabona. Kanti uma ngidelete abantu sebeyithethe. Yeah. Ivideo yami. Ikuhamba kwe video ngivuke kuseni ngifonela nto ya trend ikuqala ngithinta kanjani. Into yakhona yabona lami asengibanga rathi sengitrenda nje kanjalo ivideo le mnadi ngithatha lula. Ngahle ngabona ukuthi hayi futhi sokumele ngingene khona lapha kule game. Yes, usufikile kule game. Ngicabanga ukuthi nabantu abaningi sebeyakubona nokubona ususenza nezinto ezingama advertisement ezinye izinto advertiser. Bakwamukele kanjani abantu ku space nje zona lesi se entertainment? Usho ukuthi kona mina ngithe mangena uyabona uma ungacabanga ukuthi ungaba ngumuntu othandwa ngabantu endaba ukuthi mawuhamba endleleni uthola abantu bekucela izithombe. Yeah. Into leli thema iqala ibingathi yangethusa. Yeah. Mangihamba nje kubo Hillbro. Ngizokuthi nanga. Uyabona? How? Kanti wena kwenzakala nawe ngeke nawe umuntu awamba inkuzelo yabona sick. Into le lami ngimangazi ukuthi athi mayela kwenzakalani. Yabona? Abantu bangamukela impela abanye bahamba benjengisi amavideo mhlambe ngidlula abantu bebuthele bengu3 yabona ngibona amehlo yonke ngibheke ngibona abantu abambhekile ngiqhubeke ngingabakhangela yabona mangihamba ibanganyana mangithakaza ngizothola sebebuthele sebebonisana uthi namu umuntu lo na yabona so abantu indlela abangiyamukele ngayo bangamukele ngendlela enhle kakhulu lokho kunginikeza amandla ukuthi khona into le engiyenzayo ngiqhubekele phambili. Futhi kungamanga nje ukuthi abantu bakithi abayisupport into eqala esavela bayisupportile wena ukubonile lokho. Mina ngiyavuma ukuthi abantu bakithi into bayisupport. Ngoba mina ngevideo yami yokuqala ya trend kakhulu ivideo la ngoDecember. Iyakuqala first video ngaleso sikhathi wena ubungayenzela ukuthi kumbe kulento ofuna ukuyenza. Vele mina ngangayenza ukhuza abantu abamangemva kwethu. Exactly. Mina ngangizitshela ukuthi ngikhuza labana abasuka la bese yamithisa abantwana abancane ekhaya. Yabona? Ukuthi umuntu athi esamile kunyameni ethola vele umduliso layitha. Uyalizwa liduma libuya. Yabona mali cha umduli yabuvuka umlilo. Yabona? So abantu bona into lana bathi bona mina ngangayithathi njenge comedy. Yeah. Mina ngangithatha ezumuntu okhuzayo. Kwakukhuzwa kahle. Kanti into lana abantu bazohleka. Yabona? Bayikhulisa. So ubafu usuka apha ekhaya. Sesizakhohle abantu lokhu bebhizi ngafunda la ngafuna wakithi akasakhulumi ngasaphakamisa indawo yakithi. Yeka sekuthule ngoba sekudumile. Batho kanjani? Yeah. So kumele babe kwazi ukuthi hayi insizwa lokhu iziqhenya ngokuthi ngiyakuphi endaweni. Uyabona indaba leyo oyibuzayo iyahlupha kuma comment. Indaba leyo oyibuzayo iyahlupha kuma comment. Ngithe mangiqala abanye babesethi ngowasenkaya
uyakuzwa lo abasenkayi bedaya kula sindebele esinje enkaya ngiwasela upani kanti izindebele zakho sinjani yabona awasela upani bedaya leli cholocho le yabona awase cholocho betilongo yaseplumtree ngabe ngithi alright bayadideka ithi mbayekela yeah right yabona right benja abe mbayekela beloko bengiphushelana kodwa ke mina ekhaya ngumfana waseplumtree okay Plumtree kule ndawo kuthiwa kukoMadlambuzi iMadlambuzi lesinye isigaba futhi esincane chaza indlela obiza ngayo thina yazi ukuthi sithi kukoMadlambuzi hayi kuthiwa iMadlambuzi ikhala mawuthi iMadlambuzi ukuthi to pronounce yona kahle kahle iMadlambuzi so yikho lapho engikuya khona ufunde khona eMadlambuzi ukuthi ngifunde kunesikolo nje esiseduze lapha nokuthiwa iGonde yikho la ngifunde khona ngoba ngisuke esigabeni lese ngikuso siya kuMadlambuzi kuyibanganyana iPrimary ngifunde koGonde okay ziyakwazi insizwa zakhona ngale phela ukuthi hayi ubana akubingelele mhlawumbe ezimbili entathu ezathi eMadlambuzi insizwa phela phela uyagcina uthola ukuthi awusiwo wakhona wakoMadlambuzi lapha bakhona abafowethu abafana labo Mlungisi isikhona injivesifala labo Decent Ncube olungana Ncube ya bayangazi ke laba indaba elitshe bayazi umdala welitshe uyavuthela embokodo vela ndlala la liyaphila lapho bakithi eMadlambuzi sihleli bakithi nomfana welitshe la uSgidi ngumfana owafika ngendlela yakhe different kwathi into ayenzayo siyayibona iyakhula bengixoxa naye nje manje ngimbuza ukuthi wendoda ngiyakubona uyaphakama lapha na ku Facebook usulimonetizile yini ipage uvumile ngoba limbola nje nathi bahola amadoda ku Facebook ungakhuthaza ukuthi abantu special abenza izinto ezifana nalezo ozenzayo ukuthi akungagcini kumdlalo kodwa ekugcineni abantu akube khona abakutholayo ikakhulukazi njengoba besikhuluma ngento ye-Facebook. Uyabona inkulumo le oyikhulumayo mfowethu iliqiniso. Abantu bakithi kulabantu bakithi abala talent. Yeah, kakhulu. Kodwa umuntu ongakwaziyo ukuthi italent kumele limsebenzele, limnikeze something. You understand? Abantu bakithi into kumele bebeyazi ukuthi social media badala kakhulu. I-social media akusondawo ungena uthuka abantu. Ujola. I-social media indawo yokuthi kona ungangena uyenza imali. Bakhona abantu abathenga izindlu manje nge-social media. Yabona? So lathi singabantu bakithi asithi masi poste something. Abantu bakithi besondele yabona enye into engingayithandiyo esikhathini esiningi esuka imoche i-comment. Abantu bakithi abayekela ukuthi kona umuntu mayipostile kulama comment amanye kutangela sidingo ukuthi kona umuntu afake i-comment lana mawungayifaka ibe phezulu omunye umuntu mayezama ukuthi kona ayobuka mhlawumbe udibane le video mayezama ukubuka ivideo ethola kuthiwa wena Sgidi wena uyinja wena ufundisana abantu uyabona ukuthi uhle ngasabukeli ahlayitshela ukuthi lo muntu lo khuluma ishit lo uyaskipa kanti kumele abuke ivideo iphele ngithole something Thanda kakhulu le point le. Kanti umuntu bekumele abuke ivideo ngithole something. So abantu bakithi into engayinanzelelayo. Manga ungayithandi into just leave it. Yeah, ungafiki ungcolise ngaphansi kuma comment liyahlanya uthini wenza Yabona. Kuyafana wena unje mawule page. Umuntu wena ma uyenza into engathandwa ngumuntu akangangena epage lakho. Ungalilike, ungafollow. Yabona? Ngoba lapha nepage mina ngizoposta something ngoba ngilama followers ayi 13,000 or ama followers ayi 20,000 ngibhekela ukuthi abantu abanthandayo bonke ngoba babuya nje bazofollowa ngoba bafollowa wena exactly mina ngiyabe ngiposte something umuntu edibala le nto follow ipage so mina mase ngipostile mbheka ukuthi abantu labana abayi 13,000 or abayi 20,000 bazovula into engipostile kanti lapha kulabanye abantu umuntu ongenele ukuthi kona ezophazamisa yakuzwa into yabona ebethi wena Sgidi wena hayi vele into yakho leyo ekhulumayo ufundisana abantu wena ukhuluma ishit mina lapha mfowethu yami ku business iqiniso ngiyabe ngibhekelele something ngiyayithanda le khona enye insizwe besinayo la emalangeni nayo efike yagqugquzela ngakho lokuthi abantu sikwenzeni konke okujabulisana at the end of the day into leyana it's a business at the end of the day sisemsebenzini ngizobuya la uyabona mina mangiqala indaba yamelitshe bengithatha lula
indlela abantu abangamukela ngayo kwangenza ukuthi ngibe serious. You understand? Indlela abantu abangamukela ngayo banginikeza ngakhona inhlonipho. Lento lana yenza ukuthi mina ngibe serious. So namanje mina mamposta something ngiyabe ngingadlali laba. Qiniso. Yabona? So abantu bakithi into kumele bebeyazi singabantu baseZimbabwe esayidini yakithi eSindebeleni asizameni ukuthi sisupportane ungakhangela kakhulu sinje singama artists abantu abangabe singama celeb abantu bahambe beshoota la izithombe siyahlupheka very qiniso siyahlupheka sihlutshekiswa yini ngabantu uyangizwa mfowethu sihlutshekiswa ngabantu abangakwazi ukuthi khona besupport ngizobuya la noma ungakafike kulo mbuzo ukhulana vele uzokhuluma ukhulekile uzuyefika la ufika khona uzofika la uyabona mina ngingosigidi ngiyenza ama short video i-video yami yabithi 20 seconds angeke ngidayisa akwazi ukuyidayisa i-video uthi uthengisa i-DVD somewhere so i-video lana ukuze inikeze imali kumele ngiposte ku YouTube ngiposte ku Facebook hamba uyovula lapha ungavula lapha na wena mina ngithola something ya understand so yinto esicela kakhulu kubantu bakithi ukuthi besupport ku social media beyehlisa ama comment alenhlaba abantu bakithi into abayaziyo kakhulu into engayinanzelayo ukuthuka hayi yabona inhlamba ayihlambe isutha bro ayisutha yini wena anaze kadiwa la ama comment amaningi ukuthi into engayinanzelelayo uma ungumuntu wabantu yes uma umuntu wabantu kumele understand ukuthi kona abantu odibana nabo abafani and banenge ungathatha umqondo wakho udidwe ngabantu yaphuma esiporweni entweni enjani wayenza ngebizokusiza futhi so uthi hayi mina ama video ngiyayeka ukwenza ama video abantu bayangithethisa phela mind ukuthi uma uposta something uzomuntu ethi yabona wena uqala ugcoba amafutha wena before uzovela phambi kwethu la ungabovela phambi kwethu mbashile unje uyakuzwa lokho into lokho so wena lapha monke lenhliziyo yahlubaleka usudayi lapha ziyabuya la uhlubaleki so abantu into kumele bebeyazi ukuthi khona ama comment mina esikhathini esiningi mdababa le ngilokuthanda umuntu othi khona uma engumuntu wabantu uthandwa ngabantu ku social media ama comment ungaphenduli ama comment into yokuqala ayamwehlisa isithunzi yakwazi wena unje ungugwaza uthola ukuthi sabe sake sachayisana entombini yakuzwa into kodwa ngiyezwa futhi mina nyabe ngakwazi ukuthi zake zachayisana entombini uthathe ku Facebook nanto lusigidi lupostile labangani bakho dayi madoda nani uthola ungakuthola nani kuthiwa silungile uyabona bakezwa ichayikala kade comment engaka lina liyadlala usigidi siyaphendile ephefuzeni yabona kanti lina liyadlala sizidlalele kwenye ikhona siyanatha nokunatha vela sikho serious lina lidibana lusigidi ku Facebook ku TikTok kinanto uthola ungakuthola nanto kuthiwa bani bayamdwala efonini utabhaluthi yabona wena ngelilanga uzothukuthela kanti umuntu okhuluma umuntu olokhuza ofakele ya comment yadlala akakho serious vele kana sikhathi sakho sekhohliwe nokuthi wenza into enjalo mayilanga lisiyatshona ntombi wena vele awusaphathe kangakani wena laphana ulahlekelwa something emsebenzini wakho oyabuyenza so mina into engayigqugquzela kakhulu ebantwini bakithi ukuthi ku social media i-comment ungaphenduli especially ma uthi userious ngokwenza lo msebenzi weart mina yabona mina ngiyazi ngiyeza isikhathi mamposte something ngihlala ngithike ngiyakutshela mina mamposte something ngibeka show ukuthi ngihlala ngithike ungapostela kuyi-comment okunjani ngiyadelete yes ngicabanga ukuthi abaningi bahleli bebona ama comment abo engekho lapha yakusigidi asuke engekho right ngiyadelete same time gone ngoba into enzakalayo uyabona mina mamposte something ngile family mina bona mamposta ngiqala ngicabangela ifamily ngicabangela umphakathi ya understand so wena mawuzobuya ucomment inhlamba ezongilulaza efamilini yami noma ebantwini wa make sure ukuthi into wena oyipostayo ayibulala wena bese usiyabuya ngecomment yakhipha ungabuya uphinda ngakublock yabona angeke ngize umuntu oyi1 engimochele ama followers ama 20,000 ngomuntu oyedwa yakublock yabona angikuphenduli yabo mankwambi
Alo labo ke lapho yabona ke labo ungabuya ucomment inhlabathi vele ngoblocker sometime. Yeah. Yakuzwa kwento wakhona. So into engigqugquzelayo kubantu bakithi abantu bakithi mfowethu abaningi balama talent. Yeah. Mina nokunanzelela esikhathini esiningi abantu bakithi abaningi balama talent. Kodwa ukuthi ama talent abe basebenzele abakwazi. Ukuthi ama talent abe basebenzele. Cabanga ukuthi yini evimba abantu ukuthi bagcine bengabonanga ukuthi lana kukhona ukuthile ngingakwenza. Kodwa umuntu phela nginokubona nje khona abantu abanye futhi ngoba besikhuluma ngokumonetize ama Facebook pages kunabanye abantu abanama page anabalandela abaningi angakwazi ukuthi abayenzele imali but kubo basebenzisa nje inhlamba basebenzisa ukuthuka abanye abantu basebenzisa okunye so ungathini nje around yinto engichoyo nale ukuthi khona abantu bakithi abaningi balama talent kodwa abakwazi ukuthi ama talent ebasebenzele. Ya understand? Mina ngizokutshela into eyodwa mfowethu. Yabona ithuba liyafika lidlule. Yeah, eqiniso. Yawazi no? Mina nginje ngusigidi umfanele lithi abantu ngihamba bethi yeah litshe sicela ukushuta la. Next year ngikwazi ukuthi kuyafika. Next year umuntu ethi mayedlula so. Yabona manje ngithi ngiyadlula. Ethi nanku lokho kwanthuka. Into lana wayenthandela niyabe siphelile. Ngaba ngasela matshe. Amatshe lana ngasasebenzi. Litshe nawe selichawumdula umdulu waselayini. Yakuzwa into okho. So umuntu nje ngithi mase ndiba sokuligade chawumdula ufuthuke. Ongathi kazo ngathi amatshe la amazayo la kufuthela bese lichika. Yakuzwa Uthi yajama. Mashayisha levuthuka ligcwele indawo yonke. So ngiyathi ngiyadlula umuntu ethi nanku lokho kusigidi kuthiwa buya la. Ngithi kuyadlala uTrans bengichayila amampa. Yabona? Ngoba into leyana iyabe injani ingase ithuba uma likhona lisebenzisa. Abantu bakithi abaningi into esichayayo ngolwazi ngesocial media enasibuzi. Abanye abantu buza. Yabona? Sigidi mfowethu mbona unama followers ayi 2000. Uyahola. Ngizakutshela mina mfowethu angihole. Yabona? Wena mawukuthi awulalwazi qhubeka futhi ubuza uzagcina uthola omunye umuntu noma uthatha ifoni ufonele omunye umuntu noma pressa noma ubani omunye umuntu ombona ukuthi unjani kudala ku social media yeah exact uthola ulwazi ngiyabona uma pressa kubizile ngale kuma pressa July ngabona intombi sesigcile ngawe phezulu akula uma press ukumema nje le ndawo lezinjana zeleziyana ngoba thina sisuke sisazi ukuthi kulabantu abaphezulu and expect ukuthi abantu begcine sebevikana namatshe kuma fashion shows. Uyabona okufika kwami emcimbini lwa ngizothanda ukubonga into yakuqala ngathi mangihleli ngabona ama presser epostile ethi Sigidi mfanele litshe geza sebekuthengela itikiti. Ngathi nami ngayibona ipost yakho no Facebook. Umuntu wayithengela itikiti lamanje ngimazi. Niso lihle le. Itikiti bekuyi general ticket. Yeah. Yabona? Ngabe ngiyapost epage ngabe ngithi hayi itikiti leli ngifuna libe yiVIP mvuka hlala eceleni kazinja ziyamlunga. Yeah. Kwathi kuphela 5 minutes kwase kule comment ethi itikiti seli 500 hamba emcimbini. Yabona? So kuyi VIP. So seyahlala eceleni kazinja. Seyahlala eceleni kazinja. Mangifika emcimbini uma press wambiza wathi mfanele litshe buya nga wambiza stage. Yeah. Uyabona lokhana kwangibonisa ukuthi khona mina noma ngizithatha kancane but abantu abanthathe kancane. Yeah, ngiso. Yayizwa into yakhona mina noma ngiziyeyisa but abantu bona abanthathe kancane. Into yenza uma pressa nginje yangijabulisa ngoba ngathi mangena stage ngicela ukuthi abantu bazathi hayi lapha sifaka ama makeup asifuna umuntu othaya ngelithi kodwa ngathi mangena stage nabantu bajabula bakushayela izandla abantu bashayela izandla. Yeah, ukushuthi into enhle ngoba ungabheka vele uma pressa is one of abantu abaphakamisayo italent lisasephansi is one of abantu abangajahi ukuthi umuntu aqaqwe ngoba esephezulu is one of abantu engisebenze naye impela sisasebenza nabantu ebebengasilutho kodwa namhlanje bawulutho siyambonga kakhulu for that. Ayine uma pressa ngenhlala engambonganga mangingasabongi uma pressa nyabe sengadi wompela
yayizwa hombe ngathi isambane ngapha ngesakithi hombe la isakithi ngapha kuthiwa isambane ngapha kwesiporo isambane ngapha kwesiporo ihombe uma pressure ngiyakhumbula ukuthi khona ngithe mangiqala ipage lami ngavula ipage lahlala 3 weeks labantu abayi2 kunguwe lo munye umuntu mina ngwe3 labantu abayi2 mina ngwe3 kwathi ngelinye ilanga ngadibana nomapressor mapressor ngangicabanga ukuthi yena uyangazi yabo wabethi kimi indoda nyakwazi ngiyangazi mdala ngathi anyakwazi yabona khona phana ukhona right hlala baba yabona so yabo okay umapressor wathi kimi uyabona into oyenzayo inhle ngoba mangithatha ukubheka uqhamuke lento yakho wedwa engajwayelekanga sakhuluma umapressor bengena amanamba kwathi kusiyavuka ngelanga la kusasa ngathola umapressor empostile page lakhe lokhona kwayenza ukuthi ipage lami likhule kakhulu yabona ngoba ngelanga ipage kade ligwalisa ukuthi kufollow abantu abangu 100 and something ngelanga which is very good umapressor nguye umuntu opromote ipage lami umuntu onjalo ngeke ngihlale ngambona ngoba yabona iFacebook page kunzima phela futhi uthola ukukhuphuka kwepage akusinto elula kakhulu kunzima ukukhala ukuthi lake lahlala libathathu angazi ukuthi ababili kwakungobani izinjiva zawo matambuzi nazo zidaya umfana kithi simbalance abantu ababelaphana kwakungabantu ababengifollow up account yami so ngani ba invite yabona wama invite time madoda sina time madoda senjamshasha ngabe yani ngoba kubuya 2 siyasikutha lapha singo3 yabo apha until uthola ukuthi ubafo assist la khula kanjani ukuthi kona uma pressor a promote ipage kukhula kwalo manje manga ngingaphazamisile kuboma 13,500 followers which is very good and ulivule nini page nivule ngo February sesiyaphela February which means how many months is 3 months 4 months sinokuza abantu phela bekhala bethi abantu abasupport akukhuli izinto zethu azikhuli wena within 3 months ipage lakho is on 13,000 which means abantu bayasupport abantu bathi bayasupport mina into engayinanzelelayo uyabona mawumuntu esidongo banikeza into abayifunayo exactly wena kumele ubekwazi ukuthi kona into iveze ebantwini uveze into right abanye abantu yabona mina ama video yami ngayenza ngento le ifoni le mvumelekile ukwenza ama video ayi20 ngelanga yes ngoba ifoni inhleli ngilayo noma nga sengathi mama ngiyakona hamba ngenza video phakathi ngingapha nyacha umuntu ngelidi ngifike erank kwa library ngiyenza nyacha umuntu ngelidi yabona ma uyenza ulutho before uluveze ebantwini cabangela abantu badinwa phela ukuhlala bekubona every day wani ukhuluma into abantu badinwa phela yabona so wenza to avoid into efana nokuthi abantu bengathi ngiyavula ifoni yami ekuseni yabona mina njengoba ngitsho ukuthi ngiqala eDecember ukwenza ama video manje mangaphazamisa into ama video angu30 from December sizofika manje yabona inyanga ezingaki but indama video ayi30 amanye ilawa ngiadvertiser imisebenzi yabanye abantu lawa angithi vele hamba wodwa kodwa awami mangingaphazamisa alapho boma 24 okushuthi kahle kahle uzama ukuthi ma ungena content ungena into ongayisho ngaleso sikhathi uyama awuvela uthi hayi wena umile lapha ngizodobhilithe just ushuta sufaka icontent ihleli khona icontent ihleli khona ngumbuzo engandibana la ngisaqala ukuthi skidi wena izinto ozikhuluma uzithatha ngazo zicabanga nini yabona mina manje ngingathatha ifoni ngithi ngiyenza ivideo ngiyayithatha ifoni manje ngiyenza ivideo ngiyayipost ngingapost ivideo mina ku TikTok ngabo 11 ekseni manje siyacheka ngabo 10 ebusuku yabe kuba 10k viewers but into kumele uyicabangele wena ma uyenza ulutho iba kwazi ukuthi ufuna ukuyapi iba le target yes ube le target
yokuthi kona ufuna ukuyaphi wena mawukuthi kona ufuna ukuphupha nge2 months yenza naleyo nto ukuhlala uposta everyday ngiyakutshela post everyday sibona ukuthi uza trenda in 2 months abantu bayakhathala mawenza ulutho into yokuqala cabangela lapho ufuna ukuya khona uyabona manje mawufuna ukusuka la usiye ePitori ungasuka lapha ngesiqubu ugijima ufike eMidrand yawazi uyakukhwehlela kodwa ungahamba kahle uyafika ePitori yabona so mina okungaposti kwami everyday akusokuthi content yabe ngekho iyabe khona but nasesimile ngathi yazi ngosigidi yazisela content yasokuchila hayi content kanti wena i strategy mina le target kula live ufuna ukufika khona mina mangenza ama video kwazi ampekelela ngenza ama video azofakwa kuma status ephele kunawo mpeke ilanga ngibe ngitshela abantu ngithi yabona ivideo engaqala ukuyishuta ngeMobisel ngiyabe sengithenga indlu koBulawayo yakuzwa into kodwa ngiyabe sengithenga indlu koBulawayo sengitshela abantu ukuthi kona ngaqala ukushuta ama video mina ngeMobisel mina ngile target abantu bengabona ngiposta kanye ngihlale bethi hayi losigida seluphelele sesicitshelo gasela content usigidi gasela content i-content uyabona uma ungumuntu vele ohlela ukuthi mawuphakathi kwabantu ukhuluma kuhlekwa ayikuphelele hayi khona izinto ezingaphela mhlawumbe but yabona lokho yana kuyinto elula ngoba manje ngingakhuluma something ngiqede ngefaka uyibalanyana okuncane phakathi kwenkulumo yami wena mawufika usiyabuka uthola kuyinkulumo kuyibala lokho ngifakile kuyakuhlekisa kube ilolodwa kube eliyenze ivideo yahamba exactly so into engizama ukuyitsho ngizama ukuthi kona umuntu mayenza ulutho ungagijimisi ukuthi kona ufakwe ngabantu kuma status into efunakala mfowethu yodwa imali into efunakala at the end of the day sifuna imali no matter senzani at the end of the day sifuna imali so wena into okumele beyazi yabona mina manje ngingosigidi nginanzelela something ukuthi angaqhatshwa mina yabona ake uzothola ukuthi usigidi ungu-MC ngapha usigidi uqhatshwe ngalo uyenza upstanding comedy usigidi ungaphi uyenza lokho so njengoba ngingakaqhatshwa why kumele ngiphuphe ngingakaqhatshwa awumele khona ukuphupha kangaka mfowethu angeke sifike khona kodwa bakhona ngenxa yokuthi umuntu uyabezama ukugijimisa yabezama ukugijimisa ukuthi kona lehlala itrend uhlala utrend waya ake utrend waya yabona kodwa wena into kumele beyazi ukuthi khona into efunakala ekugcineni imali at the end of the day kumele uqhathwe at the end of the day kumele into oleyo oyenza ama videos akho actualise something ngizokutshela something akukho lula ukuthi kona ufike ku industry yeart nge2 months ubese uqhatshwa ubese lemali mina nginje ngusigidi sengazi ngiyeqhatshwa maybe ngiqala ukuqhatshwa impela ngapha la maybe after 3 years kunzima yayizwa into yakhona after 3 years so mina kumele ngitarget 3 years ngoba mina ngabhekela ukuthi ngingusigidi phela manje kulabantu abangangaziyo abaningi kakhulu ngiyayithanda leyo ukuthi you accept ukuthi you are not there into eningi isikhathi esiningi into esuke isibulale ukuthi sisuke sifike somewhere singakafiki umuntu ahlayitshela ukuthi hayi mina sengila kanti akwafika uthola ukuthi lento isikulimaza so ngoba wena uadmit ukuthi hayi wena awukakabi usigidi lo office ukuthi ngawukhona ulapha mina nginje so ngusigidi kulabantu abangangaziyo manje okumele ngiyenze something ukuthi labo bebe ngazi yangizwa so mina ngingagijimisana labantu laba abangu4 abangaziyo ngikhohlwa laba abaku100 abangangaziyo kusasa ngiyavuka mina sengibhayisekile so kumele ngiyenze something ukuthi laba abantu bonke bebe ngazi yabona labantu abaqhatshayo emcimbini ungayenza ukuthi abangazi manje mina lokho bamangala ukuthi kwaza umjidena lo phana lokho betami mina lokho ngitami la kusigidi ngiyachaye umduli kuvuka umlilo andumile kodwa ngiqhatshwa kade abantu abaqhatshayo abangazi ngiyazwa abangani bami bona bethona hamba la beyini yakuzwa into okhona so kumele ngiyenze something ukuthi abantu bebe ngazi so ukuze abantu bebe ngazi kumele mina into yami ngibe kwazi ukuthi khona ama video amanga wayenza ngifuna ukuthi kusiyafika 3 years ngiloko nginjani ngikhona ngiloko segaming ngingagijimisani nabantu laba bayi3 la
ngoba labantu laba yi3 babele kube down hayi yona yayichaya uyabona wona i-content wena phela wona umuntu omelana lawo yabona manje siyafika endlini kukanchaya ivideo maye sayibona ku TikTok yabe mfonela skiti akama uyambusisa mana uyambusisa mntaka baba yabona kusasa yabe mphinde yini yabona so enaliyani into mina engayifunile uyabona sisahleli lapha noSgidi ngine ghost behind the camera angazi ukuthi umfowethu khona okunye afuna ukuzwa ngoba mina imbambo zami sezibuhlungu it's not easy ma interview ama comedians man umuntu wakho na uyabe ekhuluma into emqoke right impela kodwa phosele lenye igama elizakwenza ukuthi ugcine uhlekile nokuba ne challenge enjalo ima ngixoxa nabo mapressa nomadlela ngabanye abantu kunzima kakhulu ukuxoxa nabo engakutsho ukuthi indoda le ingijabulela kakhulu ukuthi okokuqala uhambo akakazibeki lapho abantu abaningi laba abayi3 yakhuluma ngabo abangabe sebembeka khona but we have seen him ukuthi already he has won ama businesses athile already sebe advertiser la but still ekuthanda kakhulu ukuthi ule focus uyakwazi ukuthi at the end of the day lento ayenza izophela but ufuna ukuthi nxa isiyaphela nxa izaphela ngoba kungezakala ingapheli kodwa nxa izaphela abe yena eseyenze achieve something ngayo then nxa ikhuluma ngeprofessionalism ngiyajabula ukuthi ubale uMadlela wabala uMapressa uMadlela uqale ebesenza engumfile it was on an online radio platform ebingalalelwa ngabantu abaningi futhi but that thing obebikuye usenguMadlela esimaziyo sonke I don't think ukuthi in the history of Matabeleland kule comedian engangoMadlela I don't think ukuthi in the history of Zimbabwe uMadlela sengachiwa ku top 5 of comedians nxa sisiba serious uMapressa uyakhumbula kwaza sibe sithona sila esegcina simtshela kandoda wona phento leyo yenzayo ngoba ngabona uSgidi soxoxa layo uMapressa because uMapressa simbona esenza amahlaya akhe even erecordile is the same Mapressa ohlangana la estradini uyabelo the difference ukuthi nxa esesemsebenzini is professional so umbuzo engifuna ukubuza uSgidi lapha ukuthi yewapha ama steps asewathathe ukuthi kwelinye ilanga abe professional ngendlela afuna ngayo agcine sesazakala indawo zonke not only kuphela ebantwini bakithi ngoba abantu bakithi sibalutshwana andikho into osibulalayo khona ukuthi sifocus ebantwini abalutshwana sigcine singayanga ndawo does he have ama plans ukuthi kwendanga la simbone seshoota ama movies njalo uMapressa labo Madlela simbone seqhatshwa ngama bigger companies simbone kumbe sesiba ngu-MC nxa ukuthi into ayithandayo Skid alright uyabona mina yikho ngike ngatsho ngathi kona mangenza into le engiyenzayo ngile target la ngifuna ukuya khona ngibhekelele ukufika khona lapha ukuthi kona kusasa ngivuke ngiqhatshiwe ngama company ngwayenzela ama advert yangizwa ngivuke kusasa ngiqhatshiwe emchadweni ngingu MC noma ngisiyayenza amahlaya ngihlekisa abantu ukuze ngifike lapha kumele ngenzele inkulumo yami ke yafika lapha ukuthini mina kulabantu abaningi abangangaziyo so kumele mina ngibone ukuthi kona ngiyenza something okudonsa bonke labantu abangangaziyo ukuze kuvuleke amathuba emsebenzi ngoba ukuze kuvuleke amathuba emsebenzi ukuthi kunjani uyaziwa ngabantu ngoba mina manginje ngingusgidi nyaziwa ngabantu abangu3 abantu abangu3 akukho lolo ukuthi bengivulela amathuba ukuthi ngiqhatshwe ngoba nabo bafuna ukuhlala useduze bafuna ukuthi ngihlale ngiseduze kwami so into kuyabe kumele ngiyenze ukuthi ngize something ukuthi Madlela la emayizwe something ekhaya indoda ngiyakubona mani la kuma social media la gibeluze ekhaya mani lapha kule something emfuna sinjani sichaye sobabili yangizwe into yakhona noma omunye umuntu okhona lapha eSouth Africa mayithe yadibala la ku social media ethi yakhangela indoda lo lama followers yabona hayi indoda siyacela ukuthi kona ukubuye nje uzovela kwenye into esiyenzayo 2 minutes nyana ukuze ngifike lapha kumele ngenze kumele mina umnikazi womsebenzi ngibe kwazi ukuthi kona itarget yami iyapi ngoba yabona mfowethu mawenza into ungela target esikhathini esiningi ngiyabhayiseka ngoba usukungazi kuyakufana le ndle yakho emoyeni ufika uyakha indlu phezulu kwesihlahla masiloko sesithi indlu yakuya phansi phu iwe yangizwa so ma uyenza ulutho kumele ube le target yikho ngize ngafika ukuthini kona kulabantu
umuntu yabombona ukuthi umuntu lo ubuya kahle uthi yathi ngapha abantu bakhuluma ngaye ngapha abantu bakhuluma ngaye kodwa nge 2 months kuyabe kuthulekile zwi ngaye why umuntu uyabegijimisa abantu bona laba bangu3 yabe babhekile ababona ngaleso sikhathi mina manje ngiyafisa ukuthi nilanga ngeke ngithola icompany ese UK yazo ngeke ngithola icompany ese UK ke ngiqhatshe it was advertising yayidani kodwa sicela ube ambassador us advertising la nansi amatekethu sicela us advertising kodwa manje ngagijimisa labantu abangu3 laba ngithengele isithwale help icompany ese UK ngiyaphupha ingakamboni niyezwa bafowethu inkulumo emnandi kakhulu le so into yangikhona injalo abantu oseduze labo mfowethu esikhathini esiningi uma bekutshela bethu udumile yala ngiyakutshela abantu oseduze labo uma bekutshela bethu udumile yala abantu oseduze labo abantu bakuqala ukukubhayizisa yibo abantu abakuqala ukukutrap yazi bakutshela bethi hayi wena yachaya wena phela uchaya kudlula uma press yabona awuyabona ama press wona sumdlulile wena ya wena yachaya wena yabona umkhulu amkhulu ababenza kancane wena ubuya kahle kakhulu wena yabona kuseyaphela 2 years wena wena vele umadlela vela umzwa phela wena indlela obuye ngakhona wena vele ubuye ngenye indlela yakuzwa into yakhona so mina manginje ngingusigidi bese ngithi ngesikhathi nyana esincane singakase ngichaya uma press ole 3 years ku industry haya vele ukuthi phela ngingozi ngiyaluza le focus yokucompose ngoba mina sengiphezulu so ukuthi kona ngicompose ngijule kucompose angeke ngisajule kucompose sengizithayile izinto zami ezilulami naye hayi mina vele hlafi achaya ngachaya intaba yabona mangiphupha abangani bakaskidi wona mfowethu obuya kahle wona wadlala ithuba same people so mina yabona mfowethu ukuthi kona ngadalwa ngenye indlela mina ngadalwa ngahlakanipha kakhulu mina ngihlakaniphile ukuthi kona ngikwazi ukubona into ebuyayo mawukuthi ama video yami lokuwalalela esikhathini esiningi mina ngiyakopola ingozi nabo ngayibona ngibuye ngifake ku video uqeda uhleke ungazwa ukuthi kona mina ngikhuluma iqiniso that's true yabona so mina ngiyakwazi ukubona into enjani ebuyayo ukuthi kona kule inkulumo akade ngifuna sifike kiyo but hayi asifike mina vela ngeke ngikubuze inkulumo asifike kule nkulumo la une right phela angazi kumbe ubhuti ngaliphendulekile hayi uphendulekile nase ngifuna inkulumo lede sifuna ukufika ku okay manje so manje nathi steshile kunjalo lapha alona something sifake something so ningamangali stakiwe la vele kunjalo uyabona mina njengoba manje ngingusigidi ufana welitsha ngibuya ngapha ekuhlabeleni so yazi so achama scan eRoma mina ngingacula eRoma ngakhipha wona ukuthi ngiyalilethela abaculi bena kade sebalahlekela lingasababoni ngeke ngakhipha isingle track 2020 yakuzwa into ahona ngithe mangikhipha isingle track 2022 ngakhipha album hemathe bengilaba 4 ethu kade ngilabo bekuyimi nomunye umfowethu othiwa uGokezo nomunye umfowethu othiwa uGod knows singamajita endawo uyabona uma uyenza ulutho kumele ukuzinikeze isikhathi sokuya kumangala ukupointela yabona before ukuthi uNkulunkulu uyakhinda uchaya ibonda lisiyakho nalo ngapointela uyathola ibonda linje umele uya umeceleni ngathi mangiculile ngama ngapointela ialbum leka ngikhiphile yabona ama ngayipointela ialbum ngayibona ialbum leyigobile abothi la yabona into engilalelisa abantu le into lasiyo le la nhlukumeza abantu bakaNkulunkulu yabona niyathengiswa njalo ayiphiwa ngiyathengisa wayiphiwa mahhala ade mina umnikazi wami angilalele angizwa kahle into le yabo but man ngama umnyaka nto ngikhiphe 2021 album 2022 ngama bona laba bangana babeseduze bataya bona wona kade kuya kahle kathi wawungabuyela e studio ngatayi ngizobuyela
bathi phela wona uyachaya wena yabona wena ingoma yabo yachaya Mr Bonza ubezwa omunye uyiqathanisa labo mlambo mangicabanga ukuthi usamangwe unganani ngengoma lalela lokho mina ngikukhiphileyo lokho mina umnikazi wakho ayakufa ene mina ingoma yakho ngidlala mina umnikazi wakho angidlali yabona mina mfowethu amphila amanga mina hayi mina mphila iqiniso mina vela amanga ngwaphila mina vele inkulumo ngiyibeka straight so i-album ingaphi album ikhona endlini ama CD inqwabe endlini yabona ena ngayenza amara ngangayenza imali yabona yiko ngeyide ngaze ngaposta kwenye group yabona igroup lotha izinkulu zeroom ngaposta akhala zathi la ngadlala imali yamadonka ayi2 mara mina ngithenga ngamadonki kube manje namadonki be-by 4 kuba sayazana thatha imali ngiphosele emanzini ihamba ngikukhulu so kwakuthiwa yini igama leqembu kodwa imadlambuzi super sound lalela ngitshela lalela ingoma lezi eziphumile lezi ezikhona lezi yabona yakwazi i-album ingoma mazingu7 yangeke kube ngumphafa ingoma zonke ule wani la ukuthi mayilalela impela ukuzwe la ngicengile la ngicela chaya la mina ngangilalela phela inikeza ithemba lokuthi kodwa ngingabuyela e-studio ngaba lotshile but inkinga yini imali le ngiriska ngayo le yabona kodwa ngiriska ngemali lento le si enoma ngithi ngiyakhangela urumba sinje so abafuli sinje so esikhangela ukuthi ninango number bani yabona iline lana manje ngithatha umuntu oqala ngimfake eBramfontein ngithola ukuthi mina maybe ngaba se-Alexander bona lokho into lokuza ngikhondema lokho mina ngeke ngoba into lokukuchaya esikhwameni ikuma kwami ucula yabona so mawuye yeni yabo koketso baqhubeka bona beyimadlambuzi super sound abafowethu iband yayisungulwe yini ngathi mangikhipha single track ngangikhiphe ngiyi-1 yabona ngayirekhoda kuphi kuTK single track lana ngangiyirekhode angeke ngize ngikhulume ukuthi ngangiyirekhode kodwa ngangiyirekhode kwenye indawo ngangirekhode kwenye indawo hayi ayisizoyibamba khona ngoba istudio zakho la vela sisekho so angeke ngize ngisasikhuluma vele ukuthi kwakunga yabona uthi kwakunga so i-album phela ngangiyirekhode eMalalume studio okay yeah honest honest ku-Anele no Anele yeah yabo so into lana amadoda lana mina yimi bengiyibandile okay so ushuthi wathi makuwa wena uchiya nabo baphela bathi kimi indoda siqhubeke mina ngathi hayi madoda la ngisakwanisi la mina ngisakwanisa into liyachaya esikhwameni into layilethi lutho le yabo abantu beloko bedayo wena qinisela wena yabona wena qinisela yabona mfowethu kufanele ukuthi kona lo muntu othi kona bekezela lihamba umango wena ulambile ethi siyafika manje sesikhona lapha yabona ngale kwentaba le wena ngapha ulambile so ngase nginanzelela ukuthi la esikhwameni sichaya kimi mina manje siya promoter nyakhipha maybe 200 sigibele sithenge nama frozen ngiyahayi sound yonke leyanto yabona manje siyabe esikhwameni yebe ngiyithwala ukuthi ngempela malijayiva lapha bajikele abantu imali abaqala abantu baphozela imali yezinto ecacayo stage ayabona lokho izinto ecacayo stage uqeda ufuna abantu ukunika imali abantu abaqala umuntu ukunika imali mayijabule yabona umuntu mayijabule ukunika imali hambe ngizama ukuncancenga lapha kube Hillbrook lapha ngincancenga khipha imali siyabuya le 250 ntambama imali ngithole enzima la ngikhiphe lapha yabo senza ene ngase ngibheke ukuthi kona ku-industry yomculo okuzophakama mfowethu asonto ongavuka uphakeme ungaduma ngengoma eyodwa lo nyaka next year kubuye kuthuleke ngawe so le nto lana ngase nginanzelela mina ukuthi le nto le mele ngiyeke le nto le izandimaza yabo ikuyekela kwami ukucula niyezwa bafowethu so ungathini ukushuthi unga-advise amanye ama-artist ukuthi ngayekela vele ukucula hayi ngeke ngithi beke ukuthi phela angithi wena usuke wayibona le nto le yami ingozi kukhona abantu
Wena ingozi wayibona. Awusafuni abekho abantu banhlamba abaculi office kuba limuke ukuthi yandoda. Mina into engayitsho into eyi-1 engayitsho yabona abaculi uma benza ulutho before ingoma zabo bezinika abantu abame ngale bepointele njengoba ngitshilo ngathi kona ma uyakhindlumana yabona uma ubhema ugwayi kubheka ukuthi into lana oyenzayo iyo yokuma lapha ekoneni light ugwini wakho bekulokuba bona bobuilder bakudala mpela umuntu ekesuka yokuma lapha light ishamrock yabona lapha nebezama ukubona ukuthi uma light ugwayi lapha lo ebhemele ebhekile into yana ukuthi iyakhona into lenyechaye so labaculi bakithi before bekhipha ingoma abapointele ngoba uyabona mfowethu abantu ngasifunza ngelilanga ukuthi khona sifuna ukukusupporta noma siyakunyatsa kanti wena into sinikeza yona usinikeza into esingayithandiyo yabona kuyafana nje lo muntu ebekunikeza ukudla etaya laba for the child board uyachaka kabili lawo ubeke eceleni khona ngiyalo ukuthi unjalo ungamjumpisini yabona so into eyenzakala la semculweni ungabuya impela uthi hayi skidai hayi zwana ingoma yami intaya chafu wena ayachaya alright mina lapha emqondweni mina ngikhuluma umlomo kodwa emqondweni angivela ngikho engomeni yakho la yabo so abaculi bakithi abasafikayo abazama ukuthi khona into yabo before beyinikeza abantu bepoint mina mfowethu ngiyala ukuthi uthiwa kulo muntu ongadumiwe hayi umuntu edumeza nonguyenza into right emphakathini uyasingenela emphakathini yabo ezilonke into yakhona right vele akumelanga into uyifunza abantu ngiyakanga into yalifuna into my right iyazingenela emphakathini singumphakathi siyazivuma ingoma emnandi yazihambela singumphakathi nje siyazivumela ukuthi hayi yabona mfowethu yayi ingoma echaya kuyala nje kuphela ukuthi udume mhlamba awulagazi yabo bathina amazulu bathi ugazi leyanto lana ukuthandwa abantu yabo bathi ingoma yakho mfowethu injani right bathi kona ingoma ukuthi lo muntu ongathi uma umthatha nje ubheka ukuthi umuntu lo ungalalela ingoma yakho uzingoma ingalaleleki sikhona ingoma ezingalaleleki isikhona ingoma ezingalaleleki so iadvice engifuna ukuyinikeza abaculi angikhethe ukuthi umculi ba maskandi gospel disco rumba ezilongo ungumuntu wakithi uyenza iart mina ndokubona esikhathini esiningi umuntu egcina ethi khona amapressa bazivalele emcimbini amapressa abasifake ebantwini amapressa angeke aza kufaka ebantwini wena singenele ebantwini yena ukuthola usebantwini amapressa akuthola usebantwini ma efonelwa ngumuntu ethi khona ndoda ngifuna abantu abazoperform amapressa efonele wena ngoba usebantwini yakufonela kanye mfowethu right right ayizwana yazi ngiyabona mani abantu bakujabulela kakhulu amalanga ngicela sihambe endaweni engaka ngelanga elingaka sinjani siyosebenza yabo so abantu into yabo mabeyenza before we face yazi mfowethu zakutshela something akula muntu ongathi ekhamise manje ehlabele ehlule ukuhlabela wazi hayi wonke umuntu uyakwanisa ukuhlabela so uthi ukuthi abantu bonke laba bahlabela ngamatalent anyabuza mina nihlabelayo madoda nihlabela ngani ngamatalent noma ngokukhamisa kuphume isound exactly italent imali khona siyalizwa thina somphakathi ukuthi italent yazi thina silalelana silalela indlela creative ngayo into engake ngayitsho ngathi umculo akabe creative very that's it ungaba lapho ube le style ngizabuya la uyabona kulomculi mina ukuthi vele abantu abaningi asobangani bami uyangizwa mina mangikhuluma ngomuntu ngisuke ngikhuluma into straight yabona kulomculo othiwa nguCheba uCheba Boys le jimale ngiyazi insizwa yabona baba lona creative iganga i-answer ndimuya makungahlanganyeka yabona ijwana iphikiswa manje yawahlangani yeka yabona liyana yistyle okucula akusi message bekunabanye amajita weeks ago nakho sike safika kuleyo topic ngathi mina besithi umculo kumele message but i-message ihamba ne-church manifuna i-message thina umculo siubheke njenge-entertainment into okumele isijabulise akumelanga ngigcine sengihleli sengihlulukele sengilalele no okucula akusi message but ucula melody ngizwilani melody okucula
uyabona khona manje lo sungacula ngamahlamvu manje thina ingoma la sasidlala kakhulu ukuthi amahlamvu lana athini ngawani ngawetinga Ezilonga imelody. ezilonga kule melody yinto esifunayo thina ingoma ingaba le melody thina sayidlala abantu bakithi basuka bejule ekuthini kona imessage kumele kube le message but imessage ukungela melody cula into emnandi that's why ngutshele that's why wacule yakho wena wayizwa ukuthi imbi wayiyeke ngoba ngabo kodwa isinyalalela abanye ke into creative yeah yabo so abaculi bakithi kusase kucheba lapha ngizakutshela yabona ingoma kaCheba yena lethi ganga ianswer umuntu uCheba ucreative kakhulu baba lo siyabonga lapho ndoda engujiyana yeah siyabonga kakhulu ndoda ujiyana ukuthi ube yi-example masikhuluma nge-creative yeah asikhuluma ngokujima kodwa Chebas sikhuluma ngengoma yabona uCheba ucreative yabona masingaba labaculi abaningi aba-creative njengoCheba kuyafana nomunye umuntu yabona uBonzi uyakwazi ukudida abantu manje bro didideke leyo akwazi ukukhuluma ngayo yabo istayila iba le umuntu yazi emthuleni kufunakala mfowethu ufuna le style kuphela vele ezilongo uyenza into uyenze lo mphakathi iba le style akufuneka ibhandi hayi ibhandi ngahamba uyodinga kodwa mawule style sengumphakathi siyakuvuma siyavuma yabo ubuye nje lokuyistyle kwa ukhona umunye umuntu akambona ekhiphe esinye isihloko omnye umnyaka wethi ufa njani uNgolode le ingoma le wonke umuntu yabefuna ukuyisa uthi kuthiwo bani why vele umuntu ezocula kanjalo hayi ufa njani uNgolode phela ufu kodwa kuyafana nomanyanyatho wabuya wathi undofa ingqondo style abaculi bakithi abaningi abala style yabona nguCheba hayi ukuthi wena uzophonga uqhamuko yakho susithi uthando lwami hayi futhi wesibiniwe hayi enye into abantu that's why ngithi abantu abala style yabona even ama tracks lapha ku CD cover iba le ndlela yokubhala yabona kade sengikutshela ukuthi intandane manje ubhala ku CD cover ukuthi intandane hayi kodwa ngiqinisi angeke uzubhala intandane ma intandane hayi yazi ngizokutshela into no comment ngizokutshela into yodwa yabona intandane sezaphelelwa isikhathi abantu bakithi abantu bakithi into abangaziyo ukuthi music ya upgrade yiko ngithi intandane sezaphelelwa ngokuya kwesikhathi music yatshintsha ngokuya kwesikhathi music yatshintsha bona abafuni ukuhamba ukuthi music yatshintsha nento eziculwa anibona basabambelele ku message abekho ku melody no abatshintshi ungazwelela uMaskandi wabo Mgqumeni uzwelela uMaskandi wabo Gatsheni akufai hayi vele kuyabonakala ukuthi kubuya ungazwelela ingoma zabo Mampintsha leziyano o Big Nazi nezabo Killer Cow asifani yabona ingoma zenza kudala ezetukuyi zazidlalwa ngabantu labana abakudala abantu bakudala basekho mfowethu ne message futhi around ingoma zetukuyi yayiba efanele mina you can't be telling me about Santana yabona manje lo bangacula yenza iSantana manje bangacula ngemoccasin kuthiwa imoccasin ubaneza imoccasin manje akula muntu yazi imoccasin manje yabo wathi manje ungacula ngekhavela manje bayazi sebe siyazi ikhavela thina ikhavela siyazi so abaculi abahambe ngesizini ngasiculela imoccasin bakithi cela ngisiculela iabit abaculi bakithi into kumele beunderstand nayo yabona umuntu engaqhamuka ethi yabona mina ngifuna umuntu ochaya nje uSolomon Sikhuza kumele bembuze umbuzo owodwa amakatara ayithwa nguSolomon Sikhuza sasekhona manje awakho ayele ntambo istudio sasirecord uSolomon Sikhuza sasekhona asikho uengineer engineer uSolomon Sikhuza ukhona akekho manje silapha engineer ngaphi silotike manje siyamthatha ngaphi ubani kwakuthiwa ngobani kuphi abe engineer so abaculi bakithi balahlekiswa into eyodwa balalela kakhulu abalandeli bebatshela ukuthi bafuna into zakudala bona sobantu bakudala bona ngabantu bamanje ngiyayithanda lento that point uthi abalandeli kuthiwa isikhathi esiningi niyathola umculi enestyle esithile lokhu nimdraga lifuna ukumbisela ukuthi uyabona wona
uma ungashaya njengoNdux so intambo kaNdux exact akula muntu abantu ababethaya intambo zikaNdux abaningi sebazilalela abasekho uyabona abasekho abantu laba so let's accept ukuthi umculo uyatshintsha yabona kudala wawungaziculela into esimbi mina ebhawa benginathi utshwala ikatari la ibuya ntintiri uyathola abantu singajive ephathini kufika yabona that's true jive kakhulu but manje ngokungena anything else yokucompare nayo manje mawusiyangena e-studio baba cula iba creative yabona manje kade sicishe zaqhamuka amahlombe lapha December sithwele imithwalo la kodwa ingoma lana kade sithini kade singakwazi yeah vele kodwa sithwala izinto eziningi kakhulu yabona DJ 20 December futhi kade sijive sifaka amakhanda phansi lapha sibambelele emdulini lapho Abigail Mabuza sithi kwamula mbona yini lesayila phela lesa yeah vele yeah it's kumele ube le into yakhe yinye abantu abazokukhumbula ngayo le imessage engibhekise kubaculi ukuthi baculi usigidi umfana welithi uthi bakithi ake nime kancane ukusithwalisa nzima ukuthi kumele ngichaye message lapha abantu bangizwe no abantu bafuna imelody bafuna ingoma ibe mnandi ukuthi ukhuluma ngani kuleyo ngoma sizokuhlaziya ngelinye ilanga kodwa imnandi na leyo ngoma ofisi ukuthi silalele imessage kuyo yeah uyabona yebo asiyali imeli bekhona imessage vele imeli bekhona kodwa ukuthi imnandi yini ingoma ukuze ngilalele message because ngeke abuse indlebe zami sizwe into engazwakile just ngisazama ukuthola a message engomeni yona le yakwazi ukuthi kona ngizokuthola into eyodwa music abantu aba understand ingoma ingaba le message engenzima kodwa ingalaleleki yabazi exactly yeah ingalaleleki kodwa le message kodwa ingalaleleki uzama impela ukuyilalela undoda lo mpela uyacula undoda lo ucula ngesimo yakhe engabhekana lapho uyabona kodwa ingalaleleki ugcina iskip yena ecula ngesimo kwabhekana la style umculi kabe le style yabona manje mina ukuthi ngilokulalela emusic eminingi yabona yabona ungazwele ulalela uMaskandi yeah wasekhaya ulalela uMaskandi wasekhaya hayi angilaleli kakhulu but ingoma manje ngithe ngiyadibana la maybe ku social media ngingadibana noMaskandi ku social yabona kule khona linye page engangilalo okwakuthiwa inkunzi zawo akusonkunzi zawo uMaskandi but ipage lo muntu wasekhaya le promoter kakhulu uMaskandi angangena lapha ngathole enye indoda yayifana lomgqumeni so izigqokiso kaMgqumeni epage ndele yakho uyathiwa ngubani kamera asamnakanga lo muntu but waye lo mzimba nje gqoka yabona ama jazz la ama diamond la ma soviet ngambona impela ngayilalela ingoma yabo mina ngizo kusho lutho bafowethu yeah wayicula impela lo muntu ngoba ngaze ngamuzwa ukuthi kona ngaze ngamtshela ngathi yabona mfowethu hayi Maskandi uyachaya ngoba ngangilalelile indlela wayicula ngakhona bengifuna ukuza la yabona mina lokulalela imhlobo emusic eminingi yabona ngazwelela ingoma ezabo Gatsheni la kwaba umuntu abecula ethi ndi ngizolithengela ibhodlela akula message kodwa imnandi ya trend futhi swina amaquantum ngayo una abaculi bakitha berumba beze khona babe creative ukuze beheha abalandeli ungabuya le style esimnandi abalandeli bazibuyela siyabuya yabo siyabuya yabona isimbi zozabiya zathi thululu mama kadalo zagcwala khona yeah akulu uzodwa hayi kumela hayi iba le style yinto esifuna abaculi bakitha bala style enenye into nayo yabona abaculi bakithi into ebaboyilalayo ene angazi ukuthi wona imali bazithola lula especially ama upcoming angazi ukuthi kona imali nezwa amadoda ama upcoming angazi noma imali bayithola lula uyabona mfowethu italent alisebenzele umuntu asebenzele italent nginje mina ngusigidi le birthday party uyabona ngifonela umculi yeah right anya phi sona mfowethu le birthday party manje yazi ngifuna uzonandisa yazi upcoming into yaqala ukubuza ukuthini le mali hayi akubuza imali ukubuza ukuthi manje sisebenza njani mina ngimtshela mina umnikazi umcimbi itazi wala mfowethu eminyango lapha abantu bangena nge 50 rand yabona i-stage fee 100 rand yini ngicharge umculi wena le birthday mina le birthday ngicharge umculi ukuthi umculi bezoperforma nge 100 rand e birthday ya birthday yami abalandeli bakhe bezongena ngemali ku birthday yami umculi loyana uhlala eDipsloot i birthday party seSoweto
mayisuka le Diepsloot le ubuya la bantu abajayivayo Quantum ngicela hayi Quantum akala maybe kala Quantum itex haya babeya ngetekisi igibeza abantu from le beze edrobheni besuka edrobheni benga elokishini efike elokishini ekhipha i100 yokuperform umculi ngoyokhipha abalandeli bakhe bangena ngemali emcimbini umculi uma esuka eDiepsloot esiya Soweto ulanda 1000 rand o ulanda 100 rand o ulanda 200 umculi kalandi kuyakhipha imali yangizwe into engicho umculi kalandi kuyakhipha imali umculi yabhadala abantu bakithi ama upcoming that's why bona bengaqhatshwa bahamba beperforma mahara ibrand uyabona ma uyilokuseni ule company brand company yakho uyenze icompany yakho ibe le something ukuthi yabona manje ngicabanga ukulanda njengogwaza ngicabanga ukuthi phela ugwaza vele kayenze lutho mahara yeah that's true yangizwe abaculi bakithi bazothanda kakhulu ipoint oyakuyo angifuni ukuphazamisa ngifuna uyehle kahle abaculi bakithi gwaza bazaqhatshwa njani ngoba bonke into abayigijimisa ukuperform bagijimisa ukukhipha imali kodwa uma bengathi bonke abaculi bakithi idisco maskandi rumba ama upcoming asiperform bethi kona siperform mara thina mase siya ku birthday party sibhadala 500 baqhatshwa yeah lapho baqhatshwa bonke it's true because ma wena expect ukuthi uzothola omunye uzomthathanga because bonke bavumelene nje bayazi ukuthi hayi imali wena emcimbini wakho ufuna kube nomculi uzawudinga 500 umfonele buya ebuye 500 rand yani ngcono kulokuthi kona aspend imali esize emcimbini wakho abalandeli bakhe bezongena ngemali emcimbini wakho 500 yani izokwazi ukuthi imkhavishe i-transport nanani okushuthi yena sebuye lapho nje ngenhliziyo yakhe akaluzi kuza kwakho inkulumo yami isa khona la abaculi bakithi ababrand amakhampani beziyenze beqhakatheke bengaziyeyisa bayaziyeyisa yabona ngizokutshela into eyodwa kule gama lelo lithi khona buya mfowethu uzoperform usebenzele igama abantu bekubona yabona lapho ungena khona ngemali uzothengisa ama CD la ungena khona ngemali akusetshenzela igama ngoba kungayenzeka wena mina ngizokhipha 200 rand stage fee emcimbini wakho kube labantu abangu4 ngisebenzela igama ebantwini abangu4 igama manje lisebenzela abaculi bakithi mabesebenzela amagama abapromote izingoma ezitradeni mahali endaweni evalekile ababhadala ngiyithanda leyo point ngicabanga ukuthi abaculi lalele futhi niyawathatha ama points ipoint enkulu kakhulu abaculi siyesa sakhuluma ngayo lento isikhathi esiningi ukuthi nayisiya iBeria Park madoda mangabe ufuna ukubonwa ngabantu mahala kodwa ke masokuthiwa sokusetshenzwa akusetshenzwe bakithi nathi sinje masifuna ukuqhashwa so MC angeke ukuthi mina uzongiqhatshe ukuthi ngu-MC ngiyebe mbonwa ngabantu mina ngikhuluma nabo bembona yabona so abaculi bakithi mina bengicela ukuthi kona la mazwe embatshela wona bayasebenza because ngibuhlungu basebenzisa imali mfowethu kubuhlungu kuya record studio ngemali ukukhandisa ama CD imali abantu abagidayo babhadala ukumove from one place usiye emcimbini imali yabona abangeke beze bethi khona ukuhamba bekhipha izimali ezitradeni ezama sound beperforma bengatholi lutho beye emicimbini beperforma bengatholi lutho abaculi bakithi abahlali bevumelana into eyodwa ukuthi asiperforme makungela mali umuntu kakhuluma into ezwakalayo bafowethu ngiyacela angila mali kodwa ngiyafisa uzoperforma njengomngani wami ungafika ukhiphe lutho futhi engafika ezithi hayi sokule stage free yabo into engcono la yabona mina nginje nginguskidi mina manje mawungamfonela manje skidi right enyaphila mfowethu zwani ngilomcimbi mhla ka5 August ngicela uyenze ivideo mema abantu into yokuqala ukutshela mina manje ngenze advert 500 rand ya ungenza manje ngizobe lokho ngijabulisa ukuthi khona abantu bamfola left and right ngenza ama video mina nya trend yenza ivideo namhlanje ngiyenzela lo kusasa ngiyenzela lo inyanga yaphela mastand ufuna imali yakhe rent angeke uyenza ama video uhlala phandle ebhaki umuntu lona kusasa mase mfonela mina senze time mina ndoda la iphozi lichile la sengingapha ehlathini ebethe ehlathini so vele ubonakala njani wena ngithi kona iPhone yacima ngilandayo ukucharge iyaphuma kimi yakho omunye umuntu that's true baculi ngicabanga ukuthi inkulumo emnandi kangaka inkulumo enohlonzi evela lapha kumfowethu uSgidi
nizwini angifuni kuyona angazi ukuthi before ngibaleke kule ndawo behind the camera. Yeah, I'm just happy ukuthi ukhulume ngabaculi, but I think this applies to every form of artist kumbe wonke umuntu ololutho lokwenza, especially lapha sibhekise ebantwini bemathebeleni, because ukhulumile ukuthi uyeza umuntu esithi ama-press akampromote. It's not only ukuthi bakhuluma ngama-press kuphela, ama-press asele page elikhulu kakhulu azavulele leyani page wabhala ku Facebook ukuthi ngampost izinto zami ema-page nabanye abantu bedelete kumbe benga-approve ema-groupini abo, ngathi ngcono ngizikhulisele elami igroup. So uma-press yena learned it the hard way ukuthi nxa uthi uyazama umuntu uthole kuvalela phandle kazange complain abantu abanisupport kumbe abafuni ku-approve into zami. He started his own page. Selicha 100 and something thousand manje. Then I think ama artists must use social media ukuthi bazimarket. Usigidi asimazi ngokumuzwa ku radio, asimazi ngokumbuka ku TV, simazi uqale manje simazi nge Facebook and uyakhuluma ukuthi abantu ba support. Okokuqala vele abantu okujiya ukuthi ba support. People are buying what you are giving them. Kuyafana ukuthi uvula ishop ukusita abantu abafuna ukuyisupport, awuthengisi into ezifuna ngabantu. Ufuna abantu bathenga into wena ozithengisayo. So at the end of the day asidingi ukuthi abantu bafuna ukuthengana. Sibathengisele what they want to buy. So I think this applies to everyone who has got something to offer kumbe nothengisa anything. Is it a business udayisa umkhodu, udayisa umkhodu abantu abawufuna endaweni lapha abantu abafuna khona umkhodu, ungathatha umkhodu uyethengisa lapho ongela abantu abawudingayo. So I think lindoda ikhuluma into ezibalulekileyo kakhulu ezithinta kakhulu ama-artists asemathebeleleni. So lapha akhulume khona ngabaculi, I think apply nxa wena uyipoet zifake khonapho, nxa uli-journalist zifake khonapho, phana abantu inews abazifunayo, nxa ule YouTube channel phana abantu into abayifunayo, then bazayishare bona bebodwa. Yeah, mina that's the last thing engayikhuluma. Siyabonga kakhulu bakithi ngilithanda kakhulu emakhaya. Ngihleli lapha noSigidi umfana welite. Igama lakhe mina lesilungu sengilikhohle ukhulumela inkalathe igama esengilikhole. Kodwa ke mina ngathi mina ngikunikeza i3 minutes ukuthi khona umuntu manje ohlele UK, omunye uhleli eBotswana, omunye useNamibia, omunye useNigeria, omunye useMtorashanga, omunye usebhindula. Manje basibhekile. Ungamthengisa uthini uSigidi mhlawumbe ukuthi bakubone nje abantu yini enye into oyenzayo ongafisa ukuthi abantu babeyazi. Singapheleli khona lapha phela sikhulume ngokusigide hleze mhlawumbe udinga umfazi uyi chance yokuthi umntu into engiyenzayo engingafuna ibonwe ngabantu usithengise nje usho ukuthi hayi ngingusigidi lingangiqhatsha ngibe ngu-MC kumbe wachayela ngelitshe futhi yabona uchayela ngelitshe. Okay, mina into yokuqala engiyithanda kakhulu ukuyenza ngama-advert. Ngiyafisa ukuthi kona abantu bakithi abanama business bengahambeli kachana. Kulabantu bakithi abathunga izimpahla. Ukuthi abantu bakithi into engayibonayo isikhathi esiningi abakwazi ukukhuluma lo muntu, but usizo bayabelifuna. Yabona? Umuntu ungamsabi. Khuluma la isikhathi mfowethu ngithunga izimpahla la. Yabo? Ngiyafisa ukuthi ngelilanga unjani ungi-advertise impahla zami. Uma kuyimpahla uyanginikeza noma i-t-shirt ngiyabe lokho ngenza ama video njani ngiligqokile la ngihambe emphakathini ngiligqokile, omunye umuntu uyabelibona Sigidi kanti i-t-shirt leli itholakala umuntu othunga i-t-shirt ngubani? Umuntu oso. That's true. Yeah, understand. So abantu bakithi abanama business abasidinge siba advertising. Bakuthola njani? Abantu uma bengifuna inamba zami kakhulu ngazifaka epage ku Facebook. Ungaya ku Facebook lithini page? I-page lithi Sigidi umfana welitshe. Mawungangena epage lami zikhona inamba zami yakwazi ukunithinta. Ungaya ku TikTok Sigidi umfana welitshe zikhona futhi inamba zami yakwazi ukunithola. Emicimbini sikhona ukuba ngu-MC. Mawungabe ufuna ukusiqhatha ukuthi kona ibe ngu-MC ngikhona. Noma masifuna ukuqhatha as an artist nje uzosihlekisa umile lapha the whole day. Uyakwazi. Ngikhona. Uyakwazi ukunithola. Intengo babazi bayizwa kuwe noma singahle silintshele manje ukuthi hayi intengo wazakhulumela. Ama price phela wafana, ufana semakuleni. Yeah, exactly. Ufana semakuleni. Come this side. Isicathulo ubone ngithenga into efanayo nomunye umuntu ubone omnye ephuma ehlekelele omnye ephuma ekwatini omnye ubizelwa ngayo. Kunjalo. Abantu nje ma bengabe befuna uMC befuna sizobahlekisa emchadweni sikhona. Ya lapho kuma press wangigcoba ukuthi hayi yabona mfana
wena ngiyakubona ukuthi mawungama phambi kwabantu ungahlekisa abantu kakhulu so bengakazi ngikhatsho kodwa ukuthi ngiyenze leyo nto but ngiyafisa ukuthi ngoba usuke usuvakashela eVG Reality uzoqashwa from now bayokufonela abantu besho ukuthi ndoda siyakufuna siyabonga kakhulu bakithi namhlanje besiphethe insizwa la esakhule yafika nje ku-industry into A1 engijabulisile ayishoyo uthi yena uvule ipage lakhe ngoFebruary manje February March April May June ipage lakhe seliku 14,000 bakwethu ma into uyenza ngokuzikhandla into uyenza uzimisele iyakhula ngiyazi ukuthi kunabantu abaningi abakade bafika noma ku-industry emculweni noma kuphi uyazama ipage lakho alikhulu una 1,000 followers since waqala kodwa ke nansi indoda iphila ama tips ukuthi kukhulwa kanjani very fast ungawathatha ama tips awakhulumileyo ngiyanithanda kakhulu emakhaya